lang bat nga hapo kani ka National People's Party. Ngasim ya kani kapor. Ban ay ka jingkentu ya pi kirang ba. Kiba jukersan yang nakaway kapor siya kawaypan. Kajing kersan kabarat ba kajong pi ka ay mensim yang bangan yad nakabenta kani kakam. Kani kakam kamde kakam kabasuk. Kadi kakam kabae. Kadi kakam kabakya. Kani kakam kamde kakam kabangangan dan kam bangan yad marway. Henringi dan kam ya kajing trailang. Ladang asyuyat marway. Ngan ompoy syanu-syanuru. Henry da kajing sngorit ngapan ya kajing kersan naphi kirang ba kibad hapo kani ka constituency kajing kersan ka jongphi kajing ya trailang ka jongphi kajing ya snok tilang ka jongphi bat nga nakabenta kani ka kam nganget ngin sayo ban khet ya uta uso jong kajing job nakabenta kani ki election kabengin sayo hosnam arajar arpulai kani ka kam kadi kakam kabakya kumanga ngay kumbang ngayo ban ong yapi bat kani kakam kadon kam ya kajing smuthu jingmut lang kadon kam ya kajing ya tri shitom lang katni ngila tri shitom ngangit skam bakani kajing la jungi bengin yo ban penwan ban yo ban yalum tangi kirang ba katni kalong ka basai so kalong ka bajob dei namar kajing ya tri lang ka jongpi dei namar kajing ya linti lang ka jongpi na kabenta jonga bat ngangit scam banginum sange la ninginum kut na tangkat ni henry lingba nang ni ngin yo ya kata ka mensim ya ka jing snow shit raham bangin let nang ni ngin let da kaway ka sur da kaway ka mensim bat kata kalong bangin tray hok ya kakam ka bangila yo la ben shet hangi kanang bangin yo ban khet ya uso jong ka jing job hapo kani ka Eastern West Khasi Hills ka jongi hapo ka West Khasi Hills District ka jongi tungin treshi tom bingin yo ban kawe ya kalama jong ka jingjob hapo kini ki district hapo kini ki Shnong hapo kini ki constituency ki badan hapo kini ki Artali ki district ngidon ya ka jingkermen ladang ipet la kalong Hanongson constituency la kalong Harambrai constituency la kalong hangni hapo Mount Hat Ashan constituency ngidon ya ka jing kermen bat ngangit scam baling ba ka jing treshi tom ka jong phi kinong kersan ngin yo ken ban khet ya uso jong ka jing job ha uni usnam ar hajar ar phulai ba aiban ibalong i chairman jong kane ka jingyalang jong ka party National People's Party meeting hangne hapo kamadan ngai kuble ya ibala ay nga kane kalat ban yo ban ay ka jingkran hakane ka jingyalang ka ba isyongkun hakaba lawan ki rangba na keleng saudong jong ka mauthat raishan constituency isa penyat sing sim MLA MDC jong ka khatlai mauring keneng constituency iba ya don ringkat lem bat ngasko ban ai kubleru ya baila pelait ya kapor jong banyadon ringkat bat ni hangne hapok ani kerensan bat kumju haka constituency ke jong pi ngai kubleru ya working president ba Nathaniel kinong kit kam ki mahila ki youth bat ki parent baro kelum bat khamtam ngai kuble ya candidate jong pi I38 Biolinda Lingdo Nonglat ibala dap ay ke jingkren ke basotenat ke jingkren ke bakhut ke banadu do nut barkum juru ngai ke jingkublai kelum yopi ki patba ki balawan baro nakane ka constituency Mauthat Raishan barkum juru ngai kublai ya ki perlok ki balawan napo ka electronic bat print media ki ba wan ban saki yakane ka jingyalang jongka National People's Party hawat ngalarung ka politics hakerta ka bedang red ba nadu shwa ban yo ya kata kalat ban yang election maka kungkaan niyo ban yang election hadin bangilakot ya ka arpusan snem ndai ngalarung ha ka politics nadu pangadang samla but
kumapilaktif ngaladan na ka party kongres la prasnem nadu usnem arajar khatsau bakumta terter la trei ka party kongres henrei nakidaw ki babun dangshen haulai poi tarik jong bunai leber arajar arpuar POE ba ngalalet ban penyeso no syaka National People's Party ka party ke badai ke parti ke badan ke headquarter hangne hapo ke jela Meghalaya jongi bakum juru ke badai ke National Party ke bla itu da ke election commission jongkari India hi barok kawai hawat ke jingelap election kelas dang batah ke jingpet jonga ngai ke bla kamsong shet hi kadai hangne hapo Mauthai Rashan constituency Nomor ba ki kandidat beper kila persyang banwana yara ki jong ki nong kersyang ban peni syaka konstituensi ba syaka state ba ki don ya kata kathong ki don ki kandidat nakanya konstituensi ki bennya ke NPP ki ong ke parti Garo Henry token mau bau senam arajar kapra hakaba kania ka parti NPP kelayo hakikat kat ngot ki ameli baro ki parti Riulum kila let bansdien haka bos jong ka NPP baki dangdan hadu menta kata kadai ke ba mapi baro ki padba jong kania ka constituency pimdei bansha yalam bakla namar ba national vice president ro jong kania ka parti pilatip idei isa preston tensong Ngidon kinongkit kam jangan deka parti na po Arunachal Pradesh, na po Manipur, na Nagaland, bat na kiwi ki jela beper. Tekumta, day na kata daw, bakal adon, kalama jong ke NPP, haki jela babun jong kari India, baka election commission jong kari India, kala itu ya kanya ke parti, kum ke national party. Hawat, so benut bangila hapya klat no ke district, mensyangnya danlang hapo ke West Khasi Hills District dangshen pidaya yo ya ke district ke Batumai ke Eastern West Khasi Hills District but ngatrai la bun snam nakanya ke West Khasi Hills but naka Eastern West Khasi Hills District nyumshim yo kinong mikmat badai long kami dangam bakla ngatrai bakhado idei kong meslenwar ibdei long kami ibelami khmat menshwa ya ka Mountain Road constituency Henry ngadap da ka jingkman bangayoi yai thayet bayolinda ibashim ya karai ban yakun ya kan ka election how new stem arjar arpulai na ka people National People's Party bak na kerparu ya pi baro kilong kapa ki belawan hangne bapinra ya kan kubor Syaki long kami, syaki kuan gikti, syaki kuan samla, jong kanya constituency. Baladai kapor bangin aila faisien, ya kalong kami, banlet mi hantai ha assembly. Ban represent, ya kanya ka Than Eastern West Khasi Hills District. Hawai, nitip ba kimbon ki parti ki banwan man kro epi, derajan ke election. Henry, kumbang itip ka National People's Party. Kadi ka parti ka belapan i ya ka kam kalale ya ki ba kiwe ki parti labun bun snam ki khamla banle pai ba bayet ngawan hamne kum we dukhat jong ka National People's Party ngala banongru namantaw ne snam arjar arpulai kadai kasin ke ningkong bangas sedang ban campaign namentakan ke parti kadai hangne apa Mauthai Rashan constituency bat nganget ba kejingwan jonga ban campaign beningkong hakane ke constituency nganget ba baro mapi kipat nang song penyasyanya teli melan ya kane ke parti bat penjab dan buram how new snam arjar arpulai yai thayet bayolinda hawat Kibun ki parti ki banwan ban penbiet je pi ki por election balai ngan ong pi ka NPP matonget menta ngal banong pi baro
Baka tiket jong parti kongres. Kalasyong pat katiket balik tiet sinema. Balik pet sinema. Namar balay. Kadai ba kinong yalam. Mangi kung kikun samla ngidang kena. Karta. Ngilatray na mata ka parti henray. Lada kinong yalam jong ka parti kimlong kiba syai kibakut. Kamut kapendut jeng kerman yangi. Bangindan hakum kata ka parti. Tadai nak tak kadaw. Kajingwan jonga banyak penyasok ya National People's Party. Kadai kajing yoi jingai. Bat kajing yoi. Bau neo Chief Minister badan buram jongi. Ulang ubriu. Ubalerit. Ubakuluit mensim. Dari kedua sekretariat. Palat arpuluh minit mendan come up. Dapun cisin pun ulara ekafun. Kak kekerdan Chief Minister. Mensyuali kendo Chief Minister nak parti Kongres. Teng-teng na yo kendo si teng senya. Kata kadai. Kadaw kabang yoi bau nong yalam jong ka National People's Party. Ulong unong yalam. Ubalerit. Bat kadai kejing yalam jong kebalala ban kering. Om tanghang niya mau thar Raishan constituency. Henry. Habarok kawai kejela. Lala ban kering. Ya buon kipat ba. Ban kersyan. Ya ka National People's Party. How news nam arjar arpulai.